Ngonyama kaJuda ebhodlewa Israel kwezwakala iwanqa lihle likaMariya insizwe engasalwanga ngentando yendoda nomfazi isiphepho sezulu inkosi yokuthula ike yathulisa ulwandle lisho ukuba sobozela uPetro noJohane ubengayithulisa iziphepho zethu ngobani sazi konke isibatshaza sezulu inkosi yokuthula okabatshazo wesifazane waseSamaria wathi zanini nizobona ongitshele konke bizo lakhe uJesu waseNazaretha limlakhe limumethe iqiniso liyahlaba njengenayiti umtatazeliswa amadimoni acela ushwele wakhipha endodeni eyayihlala emathuneni wafa ingulube nayo uphonse kolwandle umvunyo ovunywa amaciwe wesizwe sakithi kaZulu kwamemeza uyandantanze ethi ngena indawo isekhona kwamemeza usifiso oncane ethi kulungile baba makuyintando yakho kwamemeza uthi nazi ungethi kwanqaba umuso ukuba kuyangezitha ngabe sesingaphansi kwenhlabathi ugama lakhe lihle lifanele ukubongwa singilo sinabasemhlabeni likelabongwa iJoy Celebration eDurban ICC kwadumo amen hallelujah wingcwele labonge amazing grace uhlengiwe emhlabana abathandwa kuzalo kwazamazamo SABC kosephilisa ngokhola abanye bephilisa ngamakhathakhatha Nkosi yami ngiyasaba ngaleso sihogo ngoba kukuphila nje kwesikhashana umphiko ophikwa abaJuda nethuna lamphika letha sinaka ummumatho wadala konke ngise mjelo wadela ubukhosi bakhe nezulu wehla wazoba umuntu ebantwini ummemezelo wefala phakade phezulu kwentaba yemhlwathi kwamemeza phezulu kwezinto zonke wathi lo indodana yami ezelwe yodwa ngiyakholwa yiyo Jerusalem intaba yaseSinai nawe siyona ulilizela usefikile umsindisi umafa avuke njengendanga ngabani akakholwanga uThomas engakofaka imini emanxebeni umfimbo yakhe ngayo siyaphulukiswa bathi uyesabeka Nkosi yamakhosi mehlo akalo ngozilanga lomlilo obonakala sengowesine esithandweni somlilo sinwele zakho zimhlophe koboya bembu zinyane lendlu kaDavid esihawukele baba swele umfakazelo wawafakaza uZanele Mbokazi uSiyamhlongo noPastor Zono ngenkulumo ezakhayo wafakaza uDumi Mkokstad uBenjamin Dube nofikile emlomo ngengoma eyivusa uHlevane wafakaza uSigwili nobaba ukholeka noJumbo ngengoma eyivusa uHlevane wafakaza amaciko amaningi esizwe sakithi eAfrica Soweto Gospel Choir kwasamazama iMelika befundisi lishumayeleni ivangeli lokuphila noma beliphika nathi ngobuciko somande sithi sika masifika uzalo bengafuni inkemba kaHerod ishaye phansi kwashunquthuli njengesangoma esidla imbumba umcasho ocashela izikhuluzezwe nabahlakaniphile wasiveze ebantwaneni nakwabahluphekile owayifihla phakathi kwabaFaristi nabapristi Pilato wayikhathulula ngokugeza izandla Gethsemane uyenzile indaba ngokuchithekelwa igazi sezihlanziwe izono zethu ithethelelwe mthandi wezoni maqeda zenza indlalifa zezulu Nkosi yezulu ayiqedwa ngilapha ngamagama ngenkondlo ngiyabethela mubhede ngiyadingela ingala waya ngempela ngiyabonga mzali wami ungkhulise kanzima ngoba manje ngiyayibona sengiyayibona impumelelo ngiyabonga mzali wami ungkhulise kanzima ngoba manje ngiyayibona sengiyayibona impumelelo Sengayibona impumelelo
kuhanjwa nje kokulwa nje
Yes, kanjalo.
Shiwe
Hey, babo! Usus! Hey, usus! Abe ngapi? Go, quickly, pack it. Balloon. Still is Oh, far.
Mama seki bumana Mama seki
Washanjalo bana tayisima. Khona ndoda. Khona ndoda. Hello, Naiman. Fulan, how? Bishop,
Usadi we wone koma. We wone. Yeah. But I say
Yashayeka lapho. Wayenzi indaba
Yithi sikhathi amatshitshi. Yithi sikhathi umsila. Sikhathi umsila phela. Siyabonga kukho konke okwenzekile. Umsebenzi usaqhubeka futhi kahle. Silankathi. Oh bani sebenga ngawe bubesi oh bani oh bani sebenga ngawe bubesi oh bani Glory
Production. Oh, mama wami ngikhumbula ukuthi kimi mntana mikhula ube yindoda umhlaba uyahlaba uma usumuntu ungashintshi nelinye lamalanga mina ngikhumbula mama wangibeletha umama wangibeletha mina ngikhumbula mama wangibeletha umama wangibeletha mama ngiyakhumbula mama wangizalayo wangibeletha umama wangibeletha mama ngiyakhumbula mama wangizalayo wangibeletha umama wangibeletha Pela Marina! Mamuji! Re leboha ngwetsi ya borena o tseba Spanish. Re leboha ngwana langa. Re leboha ngwana langa ka o tsoma ngwana wa borena. Ba motlhaki monna ka lebaka la hao. Re tshwara nambotsi le hule le khokhobe le ba mokgekolo le mogalajwe le ho disha lapa la mojela. Matwane tuwela ni potona, matona, matona giyo, fisiela matwane, matwane tuwela ni potona, matona, matona giyo, fisiela mushutelele, 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 mushutelele giyo, fisiela. Mona nyagiwe pesilipi, Mona nyagiwe pesilipi, Mona nyagiwe pesilipi, Mona nyagiwe pesilipi, Makoti. Ate, 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 Makoti. Ate, ate, ate. Una shegiwi besili akanjani Hey!
God, you keep on blessing me, and you keep protecting me, even though I don't always do the right things, but your grace is sufficient. Nini mandaonge nini musaonge nini. Okay, ngisaqala nje sivala amehlo sithandaze bese ngiyambiza ngeza ngaphambili. Xa sivala amehlo sonke entendeni sivule ngokukhuleka bese ngiyamcela. Hallelujah. Hallelujah. Kamna umcela uNkulunkulu nje ngiyakhona. Kuyake ngihlala kwami ngiyakhona. Amen. I love Jesus. I love God. There's nothing impossible without. Amen. Let's stand there. Baba wethu namandla isiyoko ukuthi Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle, uNkulunkulu wethu othembekileyo. Siyabonga mighty Father ukugcina until this far. Thank you Father for your protection. Thank you for your favor. Thank you for your grace. Thank you for this beautiful event. Thank you my Father. We give all the praise and the honor. No weapon fashioned against us shall prosper. And I'm not going to pray for another. Shout amen. Shout amen. Shout amen. What's the point of amen.
Ngikhama. Sanonani. Yebo. Ngiyambingelela. La phakathi kwale khaya. Ngifika nje manje. Abangixushiselanga bonke okumele ngikwenze la bese ke ngiyaphetha. Phela nje oyedwa wasekhaya DJ yathi ushashaya. Ngizoyithatha ngohlelo lakho olufanelekile. Ngimasina ngempela khona la isibonga isakhamizi. Kodwa ke angisisakhamizi mina. Ngimfisa ukuyimilela. Yonke le mizi efika la ifikelana kimi. Yonke into akazwane kulelo. Manje ke ngiyacela ukuthi oyedwa nje wasekhaya xhumane nami eduzane. Ngayithatha phakathi naphakathi. Ngifundise vele welinye ibandla lamashalambongo eZayoni. Amen. Ya zasekhaya ushadikazi nalolu ushadiswe yimi. Sikante. Isaba baNkosi ukuthando okuphelele yiba khona ke inkosi yamakhosi ngabi khona thina sodwa njengenkosi nomsindisi umelele inkosi lo hlelo likhona lapha ekhaya egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Hayi wamsebenzi uphelile. Ngiyacabanga ke ayisenzositha ke manje sathi mina ngale ndandathu yami. Ya, kodwa uzokhuluma manje ngizwa ngathi ukhuluma ukuthi ubuye ePolokwane, ePolokwane nami hlala khona 5 hours ukuthi ngizokusuka la. Siyabonga egameni lenkosi nathi kuyabulela na. Amen. Uma sekuphelile ngiyacela ngezivumelwane abake benze kahle nami sekhona ngizoma la eseleke ngibuke ukuthi yazi nawe uthanda izinto uyayilungisa ungalengise isizwana ngoba igiyela yathi ufuna liyagcina phezulu. Amen. Ayazazi into zayo. Mphathi wehlelo ngibonge kakhulu ngiyabisela. Amen. Amen. Why are you so proud? What's wrong with you guys? Are you fine? Are you sure? You can't eat. Are you hungry? Oh my gosh, like seriously. Are you so hungry, man? Today, now, so, Upanya Muti ends the proposal. So today, a lot of people like something like residuals, this Barolo, but you see. I need something nice. You know, that I need that thing. You understand? I'm on second number 5. Are you still here? Are you still here? What Tamo. Tumelang. Option. Ahe. I'm trying. DJ, give me something nice to put. DJ, come on. Where are you? Tell off the Zoom and over for your proposal. I think I'm going to don't be jealous. Your time is coming. Come on. I found love in you. And I've learned to love me too. Never have I felt Mama DJ. be all Mama DJ. Ngiyazibona wachama mthango we usikabala magoti. into the perfect heart. Waroba bulele. Give me the chance. Yeah, waroba atom. Mujela bulele. Bulele, military voice. You know that I love you guys. And with this, I promise that it will run always. I promise that it will Fokumela always. I promise that, like, I want to do Shotanga and Nagelo one. Come on, tell you.
Easy boy. All right, can you all settle down so that we'll proceed? Thank you. Sanibonani. Thina siJMPD sibuye eGoli. Sebenza nayo ubhuti. Goli la. Usisa simazi, mara simazi efonini. Usibonga abasebenzi, ufonelana nosisi. Akhuluma ngefoni usibonga. Mazi efonini. Mina ngamanga ukuthi hayibo. Nangomjayela ukukhuluma isizulu efonini. Wenze njani? Siyabongisa. Bujela. Colleagues yethu. Nakho kuncane sikuphe kona. Kodwa sikuphusisa, sikuphe wena.
Also, I'm sure my game. I was going to run. Ya o tshwana le ana mo o tswa KZN re shuma le yena monno mojela o tswa Matala Thaba Mkombani ka se rebele go tlhetera serase ka Africans pride. Africans is mwele is by a matlek. That's where we coming from. Marake mo monno ke braya gane ke mratho. The reason why ke kgetha go la Sepedi a gare tsholo re kopantšha batho ba babedi ke sesi le ntate sesi ke mzulu ntate ke mopedi wa esho again re sa tlo mo ruta Sepedi sister ke nna o la ke rena ke tlile kwa go Thembisa ke monno a le lentante ke ra se sha sari o rajo ke be ke telephone mo phone le ke re mo if you're not coming out I'm going ke o shia that's why le he a be a bolela mo ntate a ke le ntsola le go fase ona le batho ba le ba leng down to earth ka hlawa military voice a ke re na maputsa le ka tlhaong ya rena from go retreatment ona ba rutile hore re be strong la bona mara tlhao ya motho ka se change mara morare jo re tlo nna personally ke o le wish le colleague ba re shoma ka mo shi tewane le ba di region di kai ba le wish morare ona le proverb being ka se rena ba re monkey see monkey do ke se wa gina ke mara mangwa itse ba again ka space a kwa isho ba re ga thaya morao e hata mo ya pele hatile mo ntho e dile le khono ke botse morware ra le wisha ene re tsepa hore mosadi e go mo tshwara ha botse ka re rena una le ntho mo ba ka mona hemba e bitsa gender based violence again arnya gore ka osane re poule re be embarrassed ba re mojela o sokodisha mosadi o etsa well because batlai ba mojela le kae ba mojela batlai na ke mo epele tswa Matala Thaba di be nga mamitsa mantsi mo skorong sa Europe na mo no tsala na ha e be ka lena ha arnya gore ka osane ba re o sokodisha mosadi he want to askuri with Texas ba ze githi bathi lo baba lo ushaya umfazi or usulisa umfazi ngoba thina mina personally I'm the one who's going to arrest him if he can abuse his wife seems like man wara ra le wisha gari udi eta sering na wara kinana ore asuru ikhetsa wara kyanya le batsori ba banyetsi yape o ka sino dia lo tlo re asuri ko pefelo ka rona ra le wisha le aperna mapodisa ba sa go le vale vamos go bolela mama DJ. Ke a le dumedisa kaofela. Abuto ke colleague ya ka ke sebetsa le yena. O fitile Joburg a tatazela ne. Ka mo gruma butoni. Ba tla jwetsa bona le ko college na hlile ya sekolo ke mo kopisa ba. O pasitse ke mo ba o kopile bona.
di setseng kwa. Ba happy boy. Fana ke le go isa tsaka. On behalf of JPD, thank you. DJ. No, Leo, honestly, bua maka. Please. Tokolo bua maka. Maka batli. Khonyela mojela. Tokala maka. Wena no go bisa hona. No man. Amone no go basko go nna. What I get some need. Man. Anyway, Akimu. The morning is a mojela. Mojela, honestly, fair too. Please, man. All the best. People far. All the best. When I made a moment now, I see one of my phone. Good morning, everything is device sharp. Once all. If you in a living king or whatever, you can go to the parents. They give you everything. They go they show this. School, what do you school? I feel like you was supposed to get a school. It's not a dictionary. It's massive. I got the answer is massive. Why is it? I got to school. Marolo Buama. No, Galebo, Mujala, Kitolene, all the best. It's waiting. The yellow bull, maybe the yellow bull, yeah, Mango. There's a mango with a fella. Spectacular, there's a boy eating. Everywhere, what do I do? Yeah, my the more I was so far, I will get it in my everything. All the things. We're not going to go on all the most things. I think you're going. Okay, Gallevo, DJ Shabago, thanks. Shabago, DJ. DJ Sawa, man. Sisi wamkhonyana bagalanga isisi wathali ke rata o leboga batho ba galanga ka go bulela menyako re tla re kokota re tla re nyaka makoti ba re amogela botsi ba re bia fase ra boledišana ra ba ra dumellana re a leboga batho ba galanga le re tshwere ga botsi le re dirile batho ke rata o leboga mma le papa wa makoti wa rena mom and dad re leboga e kile la ba le ngwana la mo hudisha ha botse go fitlela ebile e ba mosadi ngwana ga a iponela mosadi re le berekile modimo a le tlhonolofatse modimo a le atle modimo a dire ga botse go bane rena ka dino re ke inne makoti o makoti wa rena ke rata gore o ngwana ga ešo le kgomo go na le makoti o mogolo mo go wena ke mmagolinki ke sebakanyana a le gona ka gae ke a mo rata o bone le wena o tla maotong a gae o latela yena ke makoti wa bobedi ka mo lapeng re a mo rata o nyetse lapeng na lerato ngwanešo re tlo o tlhokomela re tlo o rata ka metlha re tlo o hudiša se ke ratang go botsa sona ke gore welcome to the family.
mosadi ke ra gore o be mosadi o mpushisha o be mosadi o tie o be botlhale motse o aha ke mosadi lapa le aha ke mosadi lapa ke la ha lapa ke la mosadi mosadi o tshwara thiba ka bohaleng mosadi o dira gore dilo di dule mannong mosadi o aha monna mosadi o tlhokomela monna mosadi monna ke monna ka lebaka la mosadi e ka sebe monna a sena mosadi la mafelelo ke rata gore mo makoting wa shukere dikobo tsela re ba fileng tsona le di bona makoti e shuntheleje le robale le le ba babedi le tswe le ba bantshi le ankushisha ke robana le ba babedi le tswe le ba bantshi la mujala la ba ale ate la ba la mujala ale ate ya le mo Siyabonga kakhulu nina bakwalanga nomkhwenyana owenze namhlanje sethembiso sizovala nje inkonzo le ebeyivulekile yesethembiso osizakalayo avala amehlo baba wethu oyingcwele lenkosi yethu umsindisi wena ukhona emandulo usekhona namanje uthi inkosi abahlanganisile inkosi ababili bayoba nyama yinye uma inkosi behambile ngezwi lakho naba babili inkosi phambi kobuso bethu beze inkosi yami njengoba sebehlangene babe munye ngelakho igama siyayibusisa lenkonzo phakathi kwalekhaya egameni elihle lenkosi yethu Jesu amen amen. The Lord is my shepherd. Okay, teachers, can you keep an envelope as a man before you to be a then we pop up this topic.